Difu Club along Asom Nagarik Samaj lapen Karbi Anglong kaprek asongja ang bong monsa mapraman kachingwai klok palidam. Dokmuka longkam teron chikimo hemalong Abhijit lapen nilot palakar jong sining reng mi kiparap Japan arnam kardom amai kipadu. Di mahasa olong rialong RB kithe parpira jok hemrit kanahok kacheleng atowar ong dunga dim kahino train lapen gari motor kacheleng akrong angton pen kahino non biur tang ton pen RJ tha Asom Nagarik Samaj adilung Guwahati pen Karbi Anglong along nang polisi busi krep ho arni Difu Club along Karbi Anglong kaprek asong jat pen Abhijit nat lapen nilot pol apran kidam aptha kachingwai klong palidam. Bang hinyari sopran kidam api Karbi Anglong along tomon langno kijap Karbia phan kapano lapen monsam ke dojia phan pupa songjang bong chithan chimumpon Nagarik Samaj adilung along Assam Hemrit kelang achun bang Dhiren Saikia Amar Asom Chabang Prahanta Rajguru Kumlin Hemai Biren Singha Lunsepo Loknath Goswami Paras Malakar lapen Arya Sanghotum Chitong Dun Karbi Anglong Arata Parman KCS Karbi Lamet Amai Karbi Lo Charlia Song Dimasa Lo Charlia Song Rengma Lo Charlia Song pen Cheng lok pin an ke thekiring abang phubang phiatum Chitong Dun rinti Dokmuka thanangkang Panjuri Kosari arong along banghinyari sukithi alam pen bosi krep ho arni Dokmuka longkam teron chikimo hemtun along Aram Kardom amai padu Karbi Anglong Deputy Commissioner Mridul Kumar Mahanta Chipemphu Amayalong Abhijit Nat Lapen Nilot Pol Das Arjana Long MLA Jairam Ingleng Karbi Anglong Autonomous Council a Deputy Chairman Ritesh Inghi MSc Lun Singh Teron Lam Arjan Sonse Bangphu Thuniram Tisotu Mir Apupe Chikimosi alang litum akarjong sining rengme along Kipaleji Aphan Arnam Ardom Piponlo Arnam Kardom Amayalong Domoka Bordam Khor Iskon Baptist Church Lukhimon Quran Satsang ke kroya bang photum bang hiari sokar dong wan sampen ke dolong Japan Arnam Ardom PCR ni si ajai mek padu Arwi ke jang kachimit me pinajok di mahasa hempi haflong rong sipi ang dungadim along longle kang lempen hemrit lapen kacheleng akrong amokha kana hoga jok train lapen gari motor hai hui kacheleng aphan kaching ton nang birta haflong men wo signify krep horni kat news along birta nang pali Non malom RV ke jang kachimit me pen an parta RV ke thepar pega jong di mahasau inglong hawar ong dunga di malong longli kanglem train ka cheleng akrong lam ding pen Badarpur adak jasemet pen Dauthuja Phaiding Mahur railway station pen an parta new haflong station lapen tunnel number 3 adung Jatinga Lampu station along longli kanglem pen train ka cheleng akrong meter pharohini an bak kahilo thepainat pondet loposi birta longdun laswa jok NF railway hin pen silchar lamding adak ka cheleng train akrong pachington ponang koklo an parta gari motor ka cheleng atowar Guwahati Dihangi ka cheleng atowar pilapen National Highway 54 atowar pi haflong Mahur lamding pen Harangajau Silchar Jatinga Lampu Bandar Khal lapen an parta Mahur Liasong kacheleng atowar along adolong ta rurailo Mahur along pen an hemlong le kanglem pen hemrit kana hogdun halapu hangrum arong along longli kanglem pen apiso sophan longli orpon thiblopota birta longdun haflong lake langke barajok mulhoi Sampichnak Digrik Mahadev Tila lapen Lakeview Road lapen pen an dimalong lang inglumlo Mahur aro lang kit hepen Kalachan along bang truck tumaphan lang pondet loposi birta longdun Non malam sopor pandihina parman birta mung tapan iksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Cooperative Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasenang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo people thot bir ta along wang thulo banghini re so phan apran karmut along kachira bakoi kido banghinia phan police atum banghinia phan ingnang pon thulo kineblong banghinia tuma menke bubai rabhal pen bijoy swargiaria tum henlo police are deng non an bang thom kep la pen bang truck abang pu social media along ki post thap alam pen nepon lo KSA Inglong Pho, KSA Lamding Road, DSU, ASU, HPY Elepen Penaan Hamphang Song Tum GGC along, Men Kachatap Alo Kijok Dun Long Lia Patak Bo Signify Crepe Poani, Kachesong Asai Kideng. Difu Government College along online form kijok kepa dopen an parta DGC a website kimeme mate server kimeme ajok kiongdung DGC along kichali dunji atum men ga chathap alo kijok dun long le aphai ki ongmunak ajok kachesong asai deng ponang kok lo pusi hamphanga song tum pending guarantee kinam tang aningkan ke men ga chathap atum Chithi set an bonta pening ke non anta kaduka wepen bang pharohini ansidolang DGC a principal Dr. Nirab Kumar Sharma amethang chepathek bungke klempon asai ke Karbiang Autonomous Council atum langdu nang jiputa ningje Birta bang gila pasikang ton poniklo kardom